Imagine why, Agnes? Sheila, we made Laura na rosters. Bit stuck at their ball. Slán fáil. Imagine why, Sheila. The Hudging did it. Now, Sheila, start the day with a smile. Why do Chris Barrett and phone them, sir? At the hull, man, Colleen. Could you spend my thoughts on you? One to lot on under. Beagnach, Sheila, beagnach. Thanks to Chris Barrett, be cursi e gula viawas hart in Sho Sarawad. Agus shin nís ver now a lot of her bit umsa. Speak for yourself. Barlum's in lotto any day, got it. So later, who's the Jerry machine? Yeah. Eight fog. Cholocal. Right. Big test building machine. Get the holding in, sir. I mean, Mr. Worthy from London. Yo. Get a shin. Oh. Coffee loaded. Free through? No. A more a test drive. I'm getting much better, don't you think? Oh, yes, definitely. Without a doubt. Nita, I think he's massive story. Sorry? Oh, Liam, hi. Are you buying Katrina's car? Oh, yes, definitely. I didn't know you could drive. Oh, go on, Shinny Federle. But of course. I will find it strange, though, to drive the car myself. Really? No. Yes. See, at home, I have a personal driver to drive me. A chauffeur, like? Yes, that's right, a chauffeur. Oh, but this will be such fun. Oh, can't doubt. Maybe you could drive Liam to work. Oh, yes. You would like it, Liam? Oh, brvrala she. Da bhayak she. Katrina. Eileen. Na Kinlynch. Will you met Dara McGlone there and on? Oh, sorry, Eileen. Na bach leis sin is, Katrina. Rinne me héanaí de leo amach. Go on, Ashley, go on, Katrina. Agus nach bhfuil tada níos fearla deanna agadsa. Na bhead a hasúin sinna de bhélar lehat mar a bheith amad an mór anat. Tá na bins le carmach. Ná an gaith me sé é sinna dhéanam mé hen cumáid. Didn't mere ball, eh, right? Mom buchel Robbie. Didn't ruddy ears to whammy lad. Well, how's your mother doing grinding here all on show? Not hungry. Well, tá ochras orm sa. Will tu chacht? No. Well, leave I make stop either on Craoladh Ros na room. And straight road to hell. Right, Jason, yeah. Suit yourself. Well, fans of van must mean that. Tá mi sé ige macht. We should start recording now, Hannah. Yeah. Yeah. All right, then. Look up. Mish. I need to call her big head either. Neil, top potential again that one. Oh, tá. That's brilliant, man. Brilliant, chappa. That's the mission of the Ligan Cherkees. Ar bheith láir má sneffiig agus bhil nó lein ceanna árain Tá má seoráil go bheith an heocht ar thocróid idir dálín. Yeah. Beach. Oh, good hell. This man rud gur tháinig tú isteach. Captain, but will this have cognac-y gigs in? Who cares? I do. But for God's sake, don't tell Emer. I think I'm after eating them. Is everything all right here? Oh, yeah, fine, thanks. Can I get you anything else? What do you have for dessert? Only what's on the menu. Oh, yeah. Well, I'll have the ice cream.
What flavour? Vanilla. And a cup of coffee, love. Nothing for the young fella? What happened? Just a Coke. Do you want anything to eat with that? No. You didn't happen to see a little black cat running around here, did you? What? That's all right. Don't worry about it. Oh, Granagith. A Hioin, Chris an seo. Chris Sawak, Ken Kawilto. Éiste Hioin, tá rudí gonna gom le hinshintaid. Yeah, fire ahead. Ma flan a Hioin, well... Oh, sure. Bhí me go ddíreach go rála síle ar muid an cé go gart an chopping block as bhí muid. A go bháin tú hain agus de flan dua. Well... De flan? Ma flan, Samuel. Tá ahrú beag ar chórsaí inis. Ahrú. Ken sais ahrú? Oh, ahrú the highest. Nothing we can't handle. Ní héilán a gui héilán a styrma. Chris, be straight with me here. Is there something going on that I should know about? Éiste Hioin, caiime sé mar tá glécha le fehebaram ná bíach énim níort. Tuga mé siar am áireach amach agus lára míad faoin sin, all right? Fan nóid, Chris. Slán an ish. Éis, Jason. Tá is agam na bhfuil sé éasca. Boga achbáile ó clí go rás na rún. Tá sé Jackar orin ar fad. Take him. Look, túr seans don áit, eh? Sinna bhfuil him. Just a chance. If I still hate the place after Christmas, what then? I don't know, but running away isn't going to resolve anything. Your mammy were worried sick about you. We really missed you, no? Especially Emer. I missed you too, Dad, but I hate Ross now. It's a dump. I know you think it's the pits. The black hole of nowhere, and it's full of culchies. But you get used to it. Rosnaroon isn't too bad. Come on, Jason. Your man needs us men. Sure, we could run rings round those culchies if we tried. Yeah, I suppose. Come on, what do you say? Give it a go. Come on. We better hit the road. Can we just stay a little longer? Sure. There's no hurry on us. Sure, have an ice cream while you're waiting. What's not on the menu? Ah, well, Monaneering too, need Voig too. That's my motto. Tá brúntéin seo, Dave. Se fair play atáine a lagadío. Tá siad galán tá maidir se féin. Well, har ó dhéhela le déanú gom, agus anyway rahan stuff sin am Salad sandwiches, bread fortune the who's December. Well, it's good shot, Hel. Tá ma Jenny go síle náine go she's still howling San Paulo. Tá bhfuil mo dhécha le gal am agus nar smúine man a daoine All the starving babies, yes, test up in Anya. Now, should be held, could have the boyd, and Roy good. I need Sam, branch. Na manor did ya? Gal ma har an ariga a han law. Dakin mal rear mighty the chance come. Dakin. Swear to God. Ní hasting cool no way my idea hele. Ní hasting. Arrange with the GF you wait ready. Dinish. Sheila leaked though. Face of you good to be held. Face go mile far be heart and shaw. Na rush me at leak though. Nellis can convey where a gent study do. Go make on the history star of your wedding. You're a che. There's Logan. Corn and into the yes hog. Could Jane that mouse because they get their daddy lumps anyway. Because the raw right here garnies a hule and ye and back has crater a cat wart. And us be a horse can look. Shaggy Jira. Well, it's like a day on you. Jay. I'm sure you can't do a nacht. My first is long. Okay, where's a shin gallant? Hello? Sarah, could my phone leather here? Níl sin seo. Agus call she?
Sin mí maach a breanhfuir Holmes chu seanhama an seanhama sin nach chuil céal ceníice. A tá mis rá le a bhuchail de chuil tenédí bog belcha be na builara. Má sé hansclíteach. Na chuir dí an tart. Nos fuid ó bhulcha. Cédín sin? Má numar a ríist, he? Paid. Ian, dín defi go beol, tá mí sem fannach le. Well, Japa. Black Abel, eat your heart out. Man, go reisteach an bodí go le macha gobir ar tá chola go neile teachta steach. Na for ja. Hena leidir bhfuil films ar fád ar seofar timpplair fan na háte. Na frosteine go leis. Go leis a tíh seaga se go nemelí a se goil hol me hála. Túbal í macha láte. Bhí se táúla a go blas nádaí. Bhfuil is heicad dúirta fá bochnumsa ach gur a sé hangú gilda gáhúna go. Mar sin é. Achar a marrála cadúirta naslumsa. Níra. Nú meadú bháinna leidir frí. Bhí tá dear a gorom. Ú meadú bháin idir frí. Ú meadú bháin. Bhí mo chas a niti. Bheith cha marí les go dá. Agus bheith a gang a gyn sin. A fhair ma hachi bugsa. Gys is panna i gyd. Mar ddys y panna fwy ti Jack Forrick. Bhí hil. Fear céanna bhí bhuim go ddíireach. Húil sib. Cad bheith agaí? Trífanta gynnas, man. Gobar letar am áda gcónaí bhfuil. Há mu sé baint lámach, tá said. Ha mi sy'n dwrs a hwyl ym mwyn, di'n siŵr oedd sy'n gynwyd yn y siwnta i gymair y moesyn. Yw tog wym siaw wach i, mar yn nhw'n i bebod fflachad. Ní chuoine héanaar sin go deo héimeis. Nef her a chuir is cúr dast. Ó, dé tá sin rá. A chalú betú cuatú dyn ni cynt le gael e cawr o leta mei. Na habal am gúlta sú héine ger an start. Ni mi si iawlach sémus y jar. Sémus? Na sy? Wel? Ie, da dy fas. Cafwe gwysio by gerfa am ago. Frydiad tohir dy strys. Iontach me. Cheap me go déanú sreile. Penin. Iontach. Come on. Really? Me. I'm sorry. Gachard. Rí. Tá brón orm sa freisin. Bhí margad ag fiúr dom nniu a mai fear scoil mórch, Jason. What you tell him? Níirt mé tá leis. Good. Not that I care or anything. Sin é mo bhuachail. Tá sa mí agus céadhfuir níos áir ná bobarún sin. Ach bháma, nach bhacha tú é. Tá agla ar gachéine raheh. Well, ní le an agla ar Jason sin ar raheh. Bhfuil is Jason? No, Neil. Well, tá agla arm sa raheh. Sure, haven't you got your big brother to look after you? Come on, give us a smile. Aren't you happy to have your big brother home again? Well, tá Jason ach. Well, ceap mé well go méidir go dtí go gigs nóála an neo freisin. Ceta tú cuartú? Tripod. Dog me an sin sinné, thrón a né, agus níos tá sé mé. Bhil tú cénta nach chuil sé hústáil? Dog me an siope. Idir le? Really? Well, is a géine cáil mar tripod. Dog me an sin sinné, thrón a né. Bin an stand back this sin. Sé, a bhacha tú bheith? Ó, tá brón orm tam thug me sa meach an bhí Jason na teachta bháile. Agus níos cáil sé? Fanú me, Jason go maach má ferins fáin stand back this sin go tam, cha me steachpain sa tia. Jason. Nice.
Banya? Tá bronnarm húsí mar lá na hí agus Ceap sé gur thula sé gigs a chuine las mai. agus ní hásocht taíoch sásta baine galmacha. Ceap mé gur tháinig sé arás. Go me sí sa siúpa. No, Bacchus, come on. I'm Jay. Tosa, right, Pat. Come me sé his is ní chuir neamhás paintation go chean gálála go mecha potí sin teidir. Meastú? Fecim go tú go brinna patí? Ó, tá, nach chuid hamagam. Á bhéidir léomh, is go dtíhann tucha sé sin glumma. Mar an áiti mí spásaigh na glumma sin fána sé níos fuidiriste sa botta dí tú. Ní chuoine héanaar sin go deo. A chanú nachan ein seinsteil. Beanna sé héimus. Bhfuil tú sa ggéir go le macha le bhhar a gáidíide, ag trá seo go do híal. Amasú wachtá. Ní teidir cin drap mu bheit be. Bhil sé chuúil sena sé héimus. Ní jab go bheirt deán a ríide. Bín duine testar bhfuil mám go chéad le cúnthairt chumach sinna méid. Tá leoga chuna do goáin? Well, tá go má mar sin. Tríala mu de fe pí a réon chumá. Amas sé fair plégi. Bhfuil fear le go. Legan sinní. Us go dibh ní cháide tú teidir leis bhhaicil. Chuimar go rúpa leta, ní cháide tú teidir leis. Godí leis go spáinna mi siúgait. Anna leis bhóide. Gal amach go ríiste, ne? Well, ní féidir fans an seo fan le. 2's company, 3's a crowd. But 6 is a bloody riot. Ní seo go donna sin, eh? Well, the world. Seen you do better? Look, it's féidir an teach a hógáil ar cías. An beirt a Tá teach an seachan ar hada. A can muid ará chéáil? Yeah, a cís éag, ní lein chéile se bhil. Sas op seanar na híon méon cíl. Tom, ní mar ghulla chur airgid a mú ar cheacha cint eile. Airgid nach bhfuil againn, by the way. Well, man bhfuil sás a fiú swing away. Ná, Nélan. Bhí an dar rá aga mar sin? Tom, nó bí mar sin, eh? Bhí an fiú eis go London. Má grata sa mí léidir sa líam. nó bhfuil léit start ní bhá hí nóir a céint. Náidústa sin nó. Ó. Cead faoin film seo anyway. Ce faoi? Well, chuide go bheice mu dé. Ceanúir bheith sé de screens fadal le an síl go bheice mé. Á tá pí mór sin fósfa. Jo mi se sin ar meach amach. Cear go leor líon. Cear go leor. Slá. Slá. Hello? Oh, Christ. What does a gúr ar brodí fón sin? Cael máide? Agus cáil a tergad mór siú a bhíú. Leanna, chud máide ar fón han friggin sglíteach. Na chuirtún message fós. Ní heitú ná bháir a lách le a nniu, na máireach ná aon fón sin. Tá má fón sin machchas tá lábha mar le. Tá má fón. Sarah. Ó, bhaid a bhenai. Mar go bhacha me le mo ráthúil agus ní tetim go nearna tua. Bhaide, ní roiine. Ní ra te céirt nach an scéal ceanna gúna iad. Ceirtáirt? Well, ní go bhfuil scéalann se bháide. Dí goit, ceanúir lictas go féidir. Níor licis ná díabach an tar fiar chola chor. Cén tíntas go méid an go chéadú gáil nó go bastan na sa meala chuit. Chun níos bháide stór ní raon bhaint amsa leis sinna. Níor ceach go me chahaint leis, ach bhí baint leis. Brianna, fána machas. Idir mis agus péidir tá sé seo. Níl baint há leid éit gon scéil seo. Harbe. Ó, na chuilinis. Na cear chuim na tátain na seáide, agus an méidir tá me sé hééis síon na chuid.
Smá tá sam sa cedar tú. Tá sam go mai. Ach tá me tart warning go tinis. Og sé warning dearnacha. Brenna. Fána machas. Nú sa ruchis messe. Oh, Vekiship Ketan. Jason the Wanderer. Come up door in us. An train go bla clé. Agus ní opinion na fócaigh an atáda. Is cha sé í in gáile le na bhhainús. Fáiche agus runniu unsiar sa stáisiún. Na hinshim. Na hinshim. Hoog sem ach na gunna. Gus pow, water sé. Hey Noreen, hold to a shin. A Superman hain and an issue was in the room. That's a funny workish. Fall through trash, Jason. Thanks. This is three of them, okay? Yeah, Tom. Yeah, kept my go my team plug at Lure. So, can you act immersion? Reska Balaklia and Donald Machet Carter Fad. Oh, Fickham. Yeah, tag Lure Carter and Balaklia. Oh, smashing. Ní malum spluklia. It's farlam suad galia. Hey Jackie, bid go my hands Frankie that kid or Yeah. Crum gal go away in these footing on garden shed anyways. Nach réon aird Jason. Bín siad mar sin le chola an nó. Ach, burgham gáil nua na cáling é rinnas. Right. Fic me go scal marcha. Yeah. Slán. Slán. Go dí seo, Chris. Ceap me gur lacha leis an plan. Bhfuil tú rán ó manis an hard lacha leis? No, ní hé sin a dúirt mé néchar a cheáinach. Dig tú, ní hálan sa bhealach anis an dúil tú agus an dúil tú. You're not being straight with me here, Chris. All right, Sean. Seo mar atá cí. Well, tá sé bán. Stoi gúlinn Chocolate Mountain Foster Chamór Hall sa Vectory, gúlórí heachtan seo legad high-powered crunníchaí. Mí hall, nacha? An ceart ar fada dúach. On the ball as ever. A corsach o mí hall. Socks. Chocks. Nach mar a chéal iad. Bí chi íháine seagaí. Caimid Milry a chur chun tosig ar an margu. If only to wipe the smirk off that arrogant bastard's face. Gone out. Caimid Milry a chur a mail and fubble. Literally, Caimid. Seans mahan go meg a wachel. Seans mahan go meg. Could you do it law? Oh, Tada. Honestly, fi helping tawa garag to netchin ar a dag. Da fa can atmosphere stín sin in you. Fi bar to freak out. Fi shéna cuat in fáil seo sa fáil siúd. Fi sé marna? Sin mar a víns. Na chorm an tágúil mhád héna. Tá, definitely. Tá go bari mit can fin jobs na the way the VL. Tusa bhí caint faoin job sin na híide. Well, anyway. Well, it's good. Ní bheith mar an erige dí álar am narod a bímar sin ar ogl gur ta déna go méo. Ní hén tairige de híle. Please, Michal, please. Níl job an go bhirt. A dar manam níl. Bei duine testal nussarí swim le cúnhortum na potí leganach sinna méid. Féin sábta sin swear to God, féin. Brenna híle. Tá mé hééis job sin thorcha hémas. Maidin, tá brónarum. The Hamas? Well, for fluk's sake. Hello, Tíchan Éileann seo? Hello, what are? Feidir. Oh, hello, store. What's doing with that here? Cén litir feidir? Bhí sama. Nach ní scuti. Cén litir ceart a bhíonte? Well, bhí mé gar artéine agus lí amach nádan seo go bastan na dhéanachlan. Well, nún go bastan ach ceart faoin áit an sin feidir? Dí deula sin áit, díala mu macha. Hacha, dhéach a síla bheith wad níos comportí aine bhs an seo. In trúr aine bháile. Well, tá sam go dainoch se le líamaine wis. Hainoch sé cinnte, agus leat sa freisin na bháile. Cumlach leat na rahannig mu din seo ar dús. Cuoiní stór cuoiní. Dhéach sé bheith mar sin na ríist. Mise, gus tus agus líam, agus gun do bháam a chuid a ládar aisteach, chuin dar a focail. Sí fáil cholocail háideag an amachas mo bhéal. Siarad, bhí mu sásta mástan. Bhí mu thar a bheith sástan. Agus is fiú cuoine bhfuid a feidir. Is fiú muis. Táú. Be me chaint rís le bháile. Slámanis, stór, slá.
Ceán, bí cuaramach. Muiked, wachta muiked. Ná, bí cén imníir tá sin sin. Imagine an tom seo móra. Ní credim go bhfuil tú imacht. Mis leis, chu sé intach. Cén chuir féidir lecht imacht agus mé ágáil ag an mar seo, ha? Look, way too fine, honestly. Anyway, you bhaid mé míoch ar fe. Sé seachtaní, sinna méid. Sure, sin a méid. Look, beit chud busy sinna chur millrí ar eisiau a mappa nach dúirt fiú fi dara. Dhí nach néistín tún lomríomh, Katrina, ha? Mise nach níostín letsa. Yeah. Du chud bloody wrapped up le du chud problems hain nach an túí ná brenn timppel ar tain. Oh, really? Yeah, agus má rúnan an delga factory sin síos, maidin a mórach, bei sé soch mahad. Mór an it's a grónal fao an tambar fad. Airas de hún gailach is dinrid a gins faoi. Got him agad, Moira. Oh, that's marvellous, Freddie. Thanks a million. Look, are you sure it's no problem? You sure? Ah, look, you're such a doll. Okay, thanks again now. Bye. Hey, listen. Bronner and féidir am thua ágáil ag an airport mar gheall mé. No problem. Tá Freddie, chur cóirse is chun buc mór if agus sús. So it's your lift them. Tá is got, you know, bars and shows. Yeah. Now we're by my fine. That's not a manch case. Listen, Slee, well, of course, he's a factory. Factory. Rita, I've got to do my tool bag. What can you majot her garm? Tá Tomic's here. Here, Tom. You the bloody jotter and show. Jeez, sir, for living. Remy and Margaret. Sloan. Nisha Jason the Joshua. Care shab gadera?
Oh, my dear, why Mr. Barrett? Ben belet gan sickin. Tá tú áráid mar níl ein defar ar mar. Tá brón ar man isnar an ásin sacrí am na táda Mr. Barrett. Ní hog se ánúmid. The usual. No, ní bheith caffi go mar maidin mar. Caffi le séin? A Barrett cítir a dí stúf nór a cínt. No, caffi bháin a O tú cínte? Ceacail o'r iawn mewn eisiau te. Ac fi rwyd cyn la ro am let y Mr. Barrett. Fysdi let golodion det nwmed o oen ma sydd hele. Rwyd cyn ti fi dyn leim ri o mos fi me chiap o me hana cawrwlam. Mae tam yn on. O ta me cyn ti gwylys, ta me cyn ti gwylys Mr. Barrett. Ta sŵl am ynys nach gap o gwylys me ro ffwsi na tada. No, Lena rag. Ach, siach i wylse fwy liam sy'n enni fi me ger lawr. Yn bwch log leis yn lwys rach. Se. Wel, for siar jab le agor i dio Freddie Victor, sy studio. Gyn y ffilm sydd i gynto. Na, ta si sy'n gwyhwnta. Níl se go hinta. Nachwyl. Níl se go hinta chori bet se uffasach sy'nach i wylse. Nach a ger hwn, ffilm star ta se nys. Ffilm star no less. Ashling ac na hoiga, wair y sy'n wyn Pa tu ceart a lwg Mr. Barrett. Ashling gych na hogi. Ta me sas to go digin to. Tika tu mar sy'n i Mr. Barrett cyn ffog a mewn si cwrtw jab certo. Cosw le jab sydd vector i sy'n et sy'n mar hampla. Job y milri? Se? Wel, ni ar yn iarta eich. Ni'n sam ceile ngw me gyra. Ys i digin to? Ni'n sam cadeli gan ysme? Wel, mae ta ffyr halen ag yn nad. Ni hasti nhw imsio chor ystachar na chor ar boch ar ail asa. Ano, mae diarto hyn. Ni'n synach. Esting gych na hogi. Sy'n ewy lawn. Wel. Ca me laut le Sean mae olar. O, gwr a mil yma het, Mr. Barrett. Gwr a mil yma het. O, ta me awbwy chael ffadet. Ia, mae'n dach o pan caffi nes. Nia ma harreid was a haram agad scarch an nawale. Shnullig. Is fáis de si sin réid. For us dús. Tá daddy ar a phone agam sa darn anmómate I geri fall amach a dita gallerai. Catí na har si scarch nawale. Catí wal si swale. For flug sake ani mi nia sa faralte. Is ort héna tan log. Dús me lat gan inche dífa grom a swale. Yeah, right. Okay, can I scarch at her north, okay? Great. Hi, premise a couple of the onion show. Cult gomnash. Nasagum. She's a good try, Peter. No. No? Just a wonder al heart. Dora siya wad ni sarda janish scarcher yadi? Na ruth na mat gugar ma scarcher a north. Bar the GRC, I'm telling you. Ta mind my agum sinish. Scarcher yadi right now. Agus inch the heart nusin shot nona la munu her arts. Okay, Jenshin, it's coming up se. Ta mishi gamatanish. Cheerio. Cheerio. Tom, tá sé seo seafasa. Níl bhfuil mac an ran ordan áit. Sinna méid. Cáhfuil mu a targad leis a gésaigh? Agus ceir faoin áite, bhfuil mu ceapí ágáil ag réite na héis méid a fád a chum réit? Níl, ach éislam. Is féidir an aibh sin a réiteach ar ball. Mesta. Se. Just tarnéach lom, le brennewer. Okay. Tomsa. Okay. Brandon mar an delgáirt. No process that. Éist faoi réir agus do chlórt. Look, tá mis sorry chuma. Cuimhin leat sin chéad í a chamuid sin seo. Mis sé múna gailge chutse. Bhún tú níos mó na gailge do man ihe sin. I'm really gonna miss you, Look, bei tú fine. Fáin go bheice tú. And anyway, nugus mar réisiríis ba chuilehoid ceart go leor. Trust me. Céad ar is massive éach torlú. Mill Reid dúna síos. Well, ní hála sé sin inis. Dorlú. Natal tu go mar réisirí anús. Fach sé stupid. Yeah, tá ceart agus. Mar is gnách. Anyway, nach bhui a job elegant throw. Sin smína ma. Bhí ar job nuáil, career nu ar fad. Tá sé cho exciting.
Cíle man now in rodella dhéanamh. Ah, shafut. A manager's a manager. Bíoch sé deal chocolates no high finance deals. Anyway, sin the techniques cén atá acu. Míle Sam. Shafut. Ná cuir sé stachart. Oh, kom lís gal Mr. Barrett. Hí me gur tóimí. Is díireach a tíach do bhile. Níl tá mí cheart a bhfuil. Oh, feic. Tá cinnte nach chuil leithú mí cheart. Ar nó ní bheith haistin seáil fean le mar chuil rud a cí mí cheart. Bhile láirt faoi Mr. Barrett. Mas mai pe a túhainte chumsa. Fu me fex an tetan se chaite. Se. Ón más. Agus ní ráháin scéile bhí ag edom. Leanart, ceir a bhí an. Tá siad chun mil riagún ag ar seachtainna. Chanálim dé cén fá. Cén fá. Ín seo me dit cén fá. Mar gur féidir le seach laidí a dhéanamh ní séras a folling na mar atáid an seo. Seach laidí éire nach déanta I bólan nach gúntaach an seafáid é sin. Éis, Daddy. Dúirt go gaith sí scarte tá nón all right. But sí mar I tarsa níomh trafal agus an... Éis, caiime sé macht. Lórim le tá nóna. All right? Yes, tessa gum. Right, lórim le tá nóna. Cheerio. Bye. Bye, Nish. Bye. Oh, wait, Vanna, mil riach a róna. Can't believe it. Agus the job hain. Ceir faoi the job hain. Caite chuma, just like that. Gan leave nor buy. Agus an bhfuil is a good. Ní bheoh is a cofiú. Gan mise, gur féidir na seach laidí a dhéanamh ní séras a fáin. Ó, ní bhrisig siad me. Oh, but Jesus, ní bhrisig siad Chris Barrett nó ná boiler. Oh, tá sé ófásach a Mr. Barrett tá brónar am. Níl sam cetas fear am rá. Ceir faoi cheáin, ceir dúr teisian. U gáil sé job, an úte go se go Poland in édí lob. Ní is a get had a faoi fás. Cathain seach trá. Cathain seach Mr. Barrett. Tá gam. Oh, wait, an tá meach Sarai. Agus mi sé ger job go líam martar maidin sa choile hort. Ach, ní chuin go deog go darloch líidir se go rud. Ná mi seach an irid a bhhaire. Ná mi seach an irid. Harristeach. Corfútan sin nó méid amháin. Na de. Nis. Brenna mór himpa. Catú adhil go bhfuil go leor gur féidir in dhéana leis teaching beag seánis. Nach bhfuil? Tá, yeah. Na bhecin tú sin rud eile Tom, ní mai gur mo chu dáma a choramó a choú teach strántéir cinint, agus mai chéine tis mas chéile. Ach Jack ní le an deach sin go cinse, tá go sin. Ní leis fós. Agus ríthe. Bhil sé sin agus teach sin Jack choirtíise? No, ní. Cáhfuim is a targad leis a gésaí ar náid se. Well, éislum. Is féidir in an flat hall in London na lígann Turkíos. Agus úsáid bhaint an targad sin. Agus bheith breis airigad ag an dón héin, freisin in sin. Cad ceapan tú? Dan há leomhan se aras na rún. Danan. Is teach beg desaí ceart go leor? Aha. Agus? Well, ní go dtíireach an cinál áit a bhí gceist an cónaí an 2 December. Well, níor ceap mise go mbeadh sé Ros na Rún fiú 2 December. Ach sin mar a Harlín. Mai.
Tá job application form in Shogum. KY. Rita O'Connor. Chris Chuck's a fáil le dá. Sean, caithe me leir leat. Inis. Sean, tá rud éigeanna go le hinsin duit. No, Jack. Hi, Rita. Ug man safe at the Sean Allagus me man dog does it. Bhí sé cho brodú las chéad. Oh, hen och sé sin nes ceir go leor. Yeah. Yes, there go Hannah se go mórna se rá. Rita. Se? Tá sé gceist tam hain agus tam bog amach. Na ríide? Canaid? An seanteach sin hósar a molla chord. Támad chuné hógal ar chias mar a fás gahar échaí. Tá sé sin ítach. Go téanagus go tam tá mé rá. Yeah. Well, ní hunnan sin is rágóil má ligan an teach leat. Oh? Yeah, so, ba ar an heachta réiteach a céint. Oh, dar nói. Agus osrod é góil mó am a fós beá bhfuil fágan Go sama, Jack. Agus, tá mé cínta go féad líníocht a réiteach cínt? Yeah, tá mé cínta gur féidir. Ní féidir lá an monach a dúna. Ní féidir lá. An rud nach féidir is gurad an bhéla. I can't believe this is happening. I just cannot believe it's happening. Cén or for tusa mac fri seo. Ní lua go leor. Mac bhfuil táda gur féidir le ní dhéanamh chun stop a cóir leo. Ní. Ken, when exactly do they intend closing us down? Rih down in the bliana. Which year? The financial year? Rih down in the miasa seo. Taréis na nullig. Rih na nullig. God, Rih na nullig? I could do a seachtainna, actually. What? Darren, that's tomorrow. And who's going to tell them out there, huh? Because I'll tell you one thing, it's not going to be me. Gary and Bert Scaley, aye? No way, Chris. You're on your own with this one. Oh, I see. Oh, ceart go leor mar sin. Má sin an trí hastínoid éimirt. Bíoch le. What's that supposed to mean? Cé tá géist agat? Justice, Sean. Is tusa banistón na manachana seo. Agus mar sin is ortsa tá an chóram an scéal a rain leis an mehelebre. Ní ormsa. No way, you're still... Ar an daradal sias a cheáin. Glach tú le cumra banistíochta a chéalaíonn go bhreagraíodh tú man a bhulk a rachtáil na manachana seo. Ní rah éigen rud faoi seo má cumra sa. Ah, man a bhulk. Glach tusa leis. Hello? Éine Samhna? Hello, Agnes. Ah, hello, Rita. Bhí mé díra chu mar bhealach go dtín siopéine testalhaid. Níl, bhí mé an ar maidin. Nach bhacha tú teachta steach me? Tá ceart a stóríd. Tá sa tain, habits of a lifetime is Jackery de bhrisise, ba go náchlam an siopadóach déanamh de hand Jack. Tá sam, Agnes, dyn stwys yn y milwyr hana. Well, ní roi gach mé tá sad.
An seo ros na rún tá gé sem mar nó. So, tá gaiir go maithadrih sa teach mar sin. Tá? An is má sin. Mar ní bheith suaimhna san nuí ag sean Jack tá méchas ag go raibh bheith treid mar gealar a ha. Well, gwac weim sé Agnes bei colasá bheith sean Jack sa roiile cíar más mar sin na tanscéal? Well, is má sin. Is má cínte. Níor bhhailm héanaan is dá le treid thar uí na marmh, nó, níor bhá muis. Go mu leiscéil Agnes ach mar miste le tanna mí rud le díon am sola chuna gasúir an scoil. All right, ba mi seo é so. Bhí mar ba bhealach go mílí anyways. Ní mór do chuid agin ar go téin a hísrú sa síl seo, you know. Sheila, chuck it to his jock and sure for a second. Come on, Shay? Sheila, I've been looked on cage shift Fannach Shear and a basically the Ray Ball. Tá rud cin jagam na hinseach the gach duine. Drosgiel? Just do it, Sheila, will you, for God's sake? Sheila, tá program is drug scale. An scale is massa. Ach, kunnig get hein a fat piece. Kun make it. Rudí ciúrin a haí? Sábhail se gáir den nolach go stói. Tá go mé. So, ní heapn go deí nó do bhhar éonháin se bheitcha cíile os nún ríist go deoin, ne? Ní hastain. Is fúil a héanaid agus is cuma le hí faoin teach. Tá cinn si bh sin? Tá má siúrálta. Ach í nám céine Jack. Ceapan héon gur bhórdaid fála deagháil hí. Just gon cuairtaí cinsú le. Tá rud é céintethe, níl am bhhar go bracha rusnún is cuma an na bhascan teach. Tá cai si fiú am éigen. Taigi. An cuasaí tí a thocrú. Look, ní mórgaid an meis seo réite go leach. Os lecham leis go deí bh bhhar é sin íana. Well, féidir sí cholig dríadar hall in London, mar. No, Jack, ní féidir. Cai si tíocht an seo. Sí mórgaid sa tíocht le chéile le réite agus do bhhar. Tá céir deach eile? Má go leor. Paddy? Paddy, ceach bhfuiltam. Anna mai. Bhaile mar rá díreach. Gur amach agat do gachród. Báilte ród. Agus má heasíon éon cabhróid, tá is agat cé aige a bhfuil an tool bag. Tá agam, go má. An meid deach agat? Ní bhéh, tá Jack fáil chean. Well, am éigen eile mar sin. Má go leor, go má agat Paddy. Gur amach agat? Óhaid be mi siúnm fi gáú mead na bhíí Bei sémas le híú gúníhacht na bíoí mí behartach bheanna macha tin an rá. Bhil, nach chuí ceart am bhchaid? Anna go bhfuil? An gine fi sin na haig má bhacha. Sláinte stóí. Sláinte bhha. What do you think? Sheila céile na an crinú seo. Cydyn da mews o gwmsa? Ah, come on, Sheila. That's that colour of the hen horizon if fiction. Come on, ceir tar siúl. Na la so gwm, dar ire. Cari me geal gar mar gealar an Christmas bonus atá sin, a bhfuil an ceirta. Ní harí neri gyda? Oh, so tá sad cyn fág bhfuil ma jilig an seo. Eislam Agnes. Dúr ma lát na walas gom, all right? Agus fiú da mews, hanyn sian dydr sgaribi. Tá gee. An éach bhfuil ma fáil éon Christmas bonus am lína. An iné? Fuist Agnes. Sin é tá ceirta agam. Well, má cheapan siad go bhí siad a bhfuile seo. Tá ahan an seo. Right, that's all much mar sin. Tíige síos. Right, inis. Imagine tá fear drugscéal agam díobh. So,
Tugam an urlar an ish do Mr. Barrett o Brififig im Lachlí. Í mé héin tisi úrsaid. Mar bhí seach a barúd. Bhí seach mór sa úrsaid. Bhí seach mór de lornas go dalí tú, gus pedí het. Hey, Mosh. Oh, sorry. Nis, tefuir am a cain. O, sa, bhí seach mór sa dig tús de lornas go dain. Wat is dit mis? Oor de skatros a seach, dit mis. Wat os an de go dain fortun. Wat bhí seach a barúd úrsaid. Wat í Nis hey, Mosh. Oh, Jesus, sorry. Niet net dat peentje dat toch in de motor bij. Get on me, cat lesh. Dag was. Ah. Goed. Oh, je had niet zo. Niet zo, nou, hoe gaat het bewacht? Dag was goed wat. Kan je kogar, wat je beval more on redundancy? Nearly a sacréling gevoel. Ag féidir tú bheith cinseach nach éon golden handshake í os muide na builer. Sna big shots a bháin a bheith sin agá. Agus an nálaigh mar rón fasta. Tá sé scanalach. Just scanalach. Bhain maidide de thuirt má hanam sa. Na neo bunte bí gom sa leis. Ach bhí sad faoi, bhí sé de cheartad inseacht an chuideile. Harú som sí a fatú da go díniu. Fu me sé seo go mór cearna le ahananile. I swear to God, Agnes, you don't clue on go the iri gehalction. Well, Peter nach rauas ads. Dat tá sam fair go rauas igi. Ke? Mihal. Mihal? Si go dén da maus igi sin? Da bhfuil a factory fác igi? Tá sé obvious. Well, a scumma ca go vís na Ros. Deall different ní sé dúine na Agnes. Tá muid is obair, snúl dó. Christ. Céir do Jonas much. Brandy eile? No. No, ní bhaid gur mat síle. Ra me bhain. Bhí double agam sa mar sin. Yes, the fotheidil. Nach ag chuidéint tan saoil sa bob an tam seagar nóna. Globe man, sponsor with big pasta. Fresh coffee and waffle with maple syrup. Delicious. Anyway, the Magal Dangwan and Ishla contacts Freddie Victor. Fair play ho. We're all at here. As it into that fashion. Bye. Bye.